I svim dobar dan, ljudi. Danas ćemo napraviti pregled mojih brawlera u lobiju. Znači, ajmo početi. Prvi moj brawler na 25. rangu je Edgar. On mi je 25. rang samo zato što sam još htio dignuti malo trofeja na njemu. Vidite, 25. rang, 3. silver, 734 trofeja, da, pošto sam izgubio malo njemu. Onda imam Leon. Maksimum level sa Hyperchargeom. 23. rang, 3. silver, pošto ga nisam mogao apati, bilo je teško. Frank. Nema skina, naravno. Jedan gadget, jedan, ne znam kako se zove, zaboravio sam. Znači, imamo još 21. rang, pošto isto tako nisam mogao apat, nisam imao vremena. I 1. silver. I to je bilo to na ovih jakih brawlera. Mislim još i Dynamite. 22. rang, 1 silver. Imamo Mortisa sa skinom, naravno Mortisa bez skinom ne možeš staviti. 21. rang, 3. silver, na silverovi 3. bronza. El Primkin. Skin imamo El Coraz. I 3. bronza, 20. rang. Onda imamo Broka sa skinom iz Battle Passa, ovaj Battle Pass dam. 3. bronza, 20. rang. Spike, maksimum level, 1. silver, 20. rang. Skoro na max, samo fali Hypercharge. Imamo Shelly, ona je ovaka Squad Buster skin. 3. bronza, 20. rang, ništa čudno, imam Hypercharge, nije mi on blokano. Onda Bull, no skins, naravno, 3. bronza, 21. rang. Ok, Daryl, skin, ali gledajte, ja ne imam onaj skin Megabox, pošto mi je prošli account bio nažalost zbačen. 3. bronza, 20. rang. Dalje možete ovako sami pogledati, sad ću vam samo staviti ovako. Vi si pogledajte, pauzirajte. Pauzirajte si. Hashtag boring. Imam tu It's time for some action. Pauzirati ako želite, pauzirati i pogledati. Everything's for sale. You've been served. Naravno sa skinom. Baš što ste vidjeli, pokazao sam vam. Fly like an eagle. That's gotta hurt. Jackie. You look Ovim skinom. 8-bit skinom, isto dobrim, jako dobrim. Imamo ovakav skin, ali imamo ovakav, ne koristim. I ostali brawleri. Da, Draco sa skinom, ali What is this one? Jejla i svašta drugo. Tako da, to bi bilo to. Svim, doviđenja.